DJ Paulin means nothing mu muziki w'Uburundi. Nukuvuga ko we ashobora kuba agira ijana mu ba promoter ba promotiza umuziki w'Uburundi tukagira ngaha. Rero DJ Paulin abuze kijingisa amakomedi raba Chameleone ntiyaje biraba indirimbo Beautiful ubwa mbere gisohoka wafashwe nk'umusuma y'ivyo DJ Paul mu nyuma nawe utanga ukuri je nago ni narenganije je narenganijwe generahuje DJ Paulin ndamuza n'abandi na Medi amajya ngo niwe yambujije nawe ibyo sibyo urabona ko byankoze ko kuko deja ari show zo mu muji hagati ngaha zagiye zirugagwa kuri nje consequence ya kabiri reputation mu bantu reputation ibaye hasi impression mu bintu ukora byose biraba down. Indirimbo iraje yitwa Krisese indirimbo iri kuravugisha abarundi benshi cyane kubera iki Krisese kudukarukana mu bintu by'abana ariko ugaca tugira kakana ve musozi tatu Vemusozi zinwa bakire you know that bro urabizi bro ukura kuri indirimbo Krisese wari ufise inspiration imeze gute Sadbi nashaka gukora ibintu abandi badashoboye nta bandi bashobora gukora indirimbo ya Krisese gerageza try Tabonye ku munsi wejo bavuga ngo Sadbi yaboostinze ngo indirimbo ivuye kuri 300 ngo igiye muri 900 800 nivyo babonye indirimbo iri hit vraiment vugisha ukuri indirimbo n'umwana vraiment ngiyanga ari mu ndara iririmba East Africa batengetenge bapostinze challenge how uvuga ngo na postinze yagize trend mu bisi zara abantu badakunda urukundo rwawe bari baryoye ngo Sadbi bavanye na Very Nice benshi hari yasubiye muhira hari habaye iki Skatini awe muntu w'abantu batuzanire ve musozi tatu. Hello boys and girls, nizera ko meze neza kwa kundi ahandi indabura ko vya mazi komera kuri mikro nije nyine juste gale Kenyo for side ke Black Machoni Black behind the camera witu musaza abantu bimudamuzani wabundi ndabazani wundi mazi imisi musaba wundi amazi imisi aturyohera akubwira ati Skatini hawe muntu w'abantu batuzanire ve musozi tatu gila bafana bimara kwa kundi avye bamwise Bizimana Bubaka Kalum kwa kuri ahandi muziki umwita Sadbi imyaka irenga 20 muri no muziki imyaka ishika kuri 16 ari kuri hit dufise umuntu amaze kuduha amahita ari mu mastiri atandukanye uko umwanya uhinduka niko ajana nawo kuko arazi ko atohindura umwanya n'umuririmbyi umwanditsi n'umu entrepreneur kuko arafise byinshi yevesisa mu muziki ni vyinshi tuza kuganira nuno mwanditsi w'indirimbo iri kurabica bigacika Krisese kwa kuri ahandi ndakura Sadbi mahoro cyane just gael niteka ridasanzwe kwa kikongahi wawe imuhawe kaze aha ni muhira bapendeza sana brother asante bro nawe pia nakwiganye nawe nakwiganye ninasabia yambaye impuzu irimo tash ikijeshi ndayambara ndi munzu gusa Amperera arambara tash ndakunda igisoda turi ngaha turi wawe iyo Sadbi ari muhira twagusanze uri kurakora beat twagusanze umenga uri producteur tugusanze muri studio wawe tubwira ubuzima bwa Sadbi abantu batabona imuhira bawumeze gute street beat yari ngaha ego yasoze naje mba ndakora utuntu kwihindirimbo runaka I'm not single producer street beat ni producer gusa aha ni studio ndafise access ndaza nkakora utuntu tumwe ibintu bikagenda neza wow urumuririmbyi imyaka amaze nababwiye ko ari imyaka myinshi cyane muri uno muziki tubwire 2003 urinjira muri studio mwatangwe muri abaririmbyi bajya mu studio z'abandi muri vyugira home studio birafite icyo bimufasha mu kazi kiwe inspiration ziza umwanya wari wese ushima urashaka kugira inspiration saa 9 z'ijoro urashaka kugira inspiration mu gatondo saa moya rero biba ari byiza cyane ubu ufite studio yawe
ukavyutse kumva inspiration muzuka ukirusha muri studio bikagenda fresh. That's why umuririmbyi wari we wese kwisi abagomba kuba afise studio yiwe. Wow. Munzu atari studio gusohora indirimbo arashaka kugira draft ide gacurungika aha. Ariko heureusement Jeff c'est producteur akomeye ari Street Beats akora ibintu byiza cyane birenze. Nina Street Beats ibona ko kuva akorana na Sadbi level yiwe yagiye iraduka. Mbega muri ivyo kugira producteur wiwe urabona mu misi zohora na DJ Corona benshi baravuze ngo ni Sadbi nyene mu waturoka Street Beats wewe turamumenye turamubona kubera ko utigeze utwereka DJ Corona ubwo yari Sadbi ikorera imiziki. Oya DJ Corona yari sanse kuboneka ntiyari na Sadbi kuko ntushobora kugira ibintu bibiri cyane ngo bikunde. Rero inyungu yo kuba ufise producteur ni irakomeye cyane muri rusange. So uhereye kuri DJ Corona ugashaka kuri Street Beats ugiye kuraba Street Beats twahuye ni nka Donadona ubumenyi twagiye tubusangira. Yaje afise ibintu bimwe azi arashiramwo ngaha muri studio arakora indirimbo zitandukanye nanje birafasha kugira izindi updates cyo kimwe nanje ndamuha update ndetse ndamuha na platform nini ikomeye yatumye ndetse peut-être ubuzima butangura guhinduka abantu bagatangura kwizera mu mpano yiwe ni ibintu byiza cyane. Street Beat buraba ngira n'umwana atarakwijana imyaka 18 cyari muto cyane nari munsi ya 18. Birakorera gukora niyo nouvelle generation mu gihe nawe uburi kurakura. In this time and this moment ni umwanya wabo hanini kugiye kubirabaje n'abantu tunganya imyaka dufite ibyo dushoboye n'izindi nshingano turi ku isi mu myaka yacu dukora ariko mu nshingano zo guhimba gucrea aba bana bato bafise potentiel idasanzwe kuko servo zabo ziba ziri fresh. So ku rwego rwa creative aba bana uno munsi babita ba Gen Z bari très fort ugiye kuraba ibintu bakora ni nabo batwaye ahanini umuziki wo ku isi. Igihugu cyacu cyose ugiye gitera imbere gishira imbere ugwaruka. So turabaha platform tukabigisha ibyo batazi tukarabiraho ibyo bashobora kuba bazi ndetse n'ubushobozi bw'abaho bugenza ndetse tukaba exploiter ariko mu nyungu rusange za deux parties kuri bo no kuri twe. Imyaka 16 turi kuri hit kuva ku nkuru y'ukuri kuduga gushika n'ubu uri wa undi Sadbi agerageza mu mwaka ntiyaburaga hita duhereza niriye banga ya Sadbi niriye banga cyo kwitampere ukagubugwanira iryo zina. No vuga yuko umuziki ari umwuga wanje abantu babimenye ni profession ni ikintu kima ubuzima kugira amahirwe nkagira hit iyo myaka yose kuko twemeranye gushikunda cyayoboye seza kuvanza mu muziki niyoboye uyoboye muziki u Burundi turavyemeranye cyangwa turabihari. Ndabayoboye cyane. So kuyobora seza rero cyangwa diza si ibintu byoroshe bisaba kuba uri update kugendereza ibihe gushiramo amafaranga energy n'ubwenge discipline ikaza rero igira byose yunganira byose. So nta buhinga bwatari hayo n'amahirwe sometime no bivuga uko ni benshi bari bazi kuririmba cyangwa bazi kuririmba paraporo yanjye ariko ari ikintu cyitwa determination igufasha kutaba usage unique kubera yuko uvuye ahantu uri ufise igicapo cyawe ushaka gushika ufise igicapo neza gicafye neza mu mutwe biragufasha kumenya inzira ucamwo kugira ngo ushikire icyo gicapo. Turi mu gihe Sadbi mu kuza kw'inkuru yiwe y'ukuri
yaje hari abandi baririmbyi bari bakunzwe kiya gihe benshi kandi bakomeye cyane bayo ya kiya gihe ba Fizo ba Roriro hariho amakomparizo atandukanye kugeze naho ugwana wa mufizo bagwana na Roriro bama bakompara mu muziki w'u Burundi uramukuraho Roriro kugeza gukompara na Fizo munyu murakoze uragwanye muri doretse kumva gukompara na Fizo tuvuge ko kugira ngo ushike kwisaha abantu bagushira muri ka kazino bavuga ngo l'incomparable Sadbi the one and only vyagutwaye ikiguzi kingana gute kiya gihe wowe uyumva gute gwari urugamba rusanzwe zishaka kuvuga ko nkuze cyane mu muziki cyangwa ifise imyaka myinshi cyane mu muziki ko naje mu muziki Farious ndamubona nka mukuru cyane kandi ari hits cyane ariko ari gihe ukora ukakora nubwira amateka akakuvugira amateka akagushira kuri esheli imwe sizi nyene nisanze ndiko abantu bariko bakompara na Farious but nagiye kubimenya selon experience y'imyaka nagiye kumenya ati bwahundi je narakoze cyane buryo mbageranye na Farious ari utubato tumwe twagiye turaba abantu batuzanye ari bivanye n'ibikogwa babona ku muntu uti this guy ashobora gukompeta n'uyu wa mbere because Farious were wa mbere imyaka myinshi imyaka yose kandi azoguma ari wa mbere no ndayivuga uko basi pemporte tuza tugakora wagutanguriye agomba wagutanguriye but in music ni capitalism ndakuronkeye umwanya ndagukata cyangwa ndongeye umwanya ngagukankata yaga so rero ibikogwa vyangize up okay byonyene nta kindi cyagize Sadbi ngo kuba ashobora gukompeta na Farious cyahe akaba l'incomparable sishaka kuvuga ko ndi l'incomparable no musi bishobora kuba biri ku bantu bamwe sero n'imyiyumvire y'abantu sero kuno abantu biyumvira bakubona ushaka kubona ko ndi incomparable wenda akabona ko ndi comparable wenda akabona ko tachomaze ni ibintu bisanzwe ariko determination igaruka kugira determination mu kintu ushaka tijewe shaka Sadbi kabisa muri 6 ans tuzobe duhiga ndaza abapeti batubona kandi badukorera ko kavuga kubera tutababona baza bafise inguvu ahubwo ikigize kigoranye kuri bo kenshi isanga experience na discipline only ariko baba bafise talent baba bafise byose bibakwiye so ibintu bimbako cyangwa ubushobozi fise birashobora kuba ku wundi ariko ukurikiza discipline ukurikiza kugendereza ibihe n'ibindi rero kuba ibihe byarangize mukuru cyane nkagwana kuva 2010 namye ngwana n'umuziki wo hakurya no hakuno till now turafighting n'umuziki wagona n'utwinjire. You guys, you have something else. If okay, ugitunga tuneza watubwira ati haba hari abapeti bafite talent ariko ntitwa tubabona badukorera ko akaza gusa ariko discipline na determination biragora. Tuvuge ko imbere yuko tukubona nka Sadbi kwirapa za ndirimbo karibu umena gitokeza unda muda wako kaza. Tuvuge ko nawe ari kurakorera kuri Fizo na Roriro kugira ngo uze uhigano nabo. Exactly. Nabakoreye ko cyane ndiha nuzenye ikiringo n'inshingano kandi ndazigeraho. Bisigura wewe mbona as an artist washaka kuyiha ikiringo vision Sadbi ukamushikira ukamurenga. But now icyo dukeneye abaririmbyi baza basumba Sadbi baza basumba inshuro nyinshi baza bakora ibintu tutakoze. Kubw'ivyo rero bisaba ko baba strong ndetse namwe mubashigikira ariko mukabandanya miga. For example nasoya amapiano ikaze ukati Sadbi none iyo amapiano ikoze gute urazi punchline shema uri nayo kandi ndondera tugasabikanya ubumenyi cyangwa jewe nkabona ati rino ji urandika neza yandikira ibintu bisanzwe. So ibyo bituma abaririmbyi baramba bagira updates
bagenda bakusanya ubumenyi hirya no hino kugira ngo bibakomeze. Sadbi mu myaka ya mbere yari muri ibyo aririmba freestyle, mu nyuma arafata ingingo yo kwandika. Sinigeze nandika sana kuko niyo sometime hahera kwandika ibintu bikomeye, hakaza Maître Edouard dos Santos akanyandikira indirimbo zimwe zimwe nka za Nyanzobe n'izindi. Ariko nakoze indirimbo nyinshi cyane za freestyle, nyinshi cyane gose. Ndabizi, naba ndabibona. Kokoriko, ingoma simwiko. Kokokokoko. Yaga, nagonga hodi wenye mrango wa kokoko. Hiyo sindayibu. Fungu wa koko niko bado kwenye koko. Nazicheza zile za kiboko. Ariko ubwo muvuge ko Sadbi anyama freestyle yose no muri hip hop yakubita freestyle. Ndashaka kuba narandika muri hip hop because hip hop ntabwo ari umwuga wo kuzazana freestyle gusa. Ndashaka kwandika ntabwo. Uraje uri kurakora. Miseze twarabonye uvuze Eduardo dos Santos avuga ingene yishimira intambwe ugezeko. Ariko rimwe akavuga ko yagufashije kwandika rimwe ari mutamwibuka kugira ngo uzaramubaza hageze nawe. Ubivuga kwiki? Kuvuga ngo mete ndamuta cyane oya, ariko ndashaka kwemera ko nuragira inama ugagira inshingano z'ubuzima, gasanga umuntu uri busy n'ubuzima, ntabari busy n'ubuzima, ariko umwanya ubonetse n'igihe kibonetse tugahura tukanayaga ahanini. Si bimeze uko narayibonye interview namurondeye nabwiye Maître qu'est-ce qui se passe my brother, afite umuhari you did ibintu cyiza bro, warakoze ibintu byiza n'uyu muhari, niyo ukoze cyiza apana kurindira ngo umuntu arakwishura. Tuvuze ko kwishuraho Maître ni kenshi twahuye muhira urahazi, tukayaga tukakora n'ibikorwa bimwe muri album iheze ya Iwacu. Iwacu bari mu Rwanda. Iheruka. Ego. So twarakoranye indirimbo nka Tikitiki Maji n'izindi. The Youth Squad. So bibishitse tukaburana tukaturondorana mu tarinze guca mu media. Sadbi imyaka umaze ni myinshi uri kurakora hit nyinshi cyane. Ariko birashika umuntu agakora hit agateba akazimenyera. Ariko hit hari abantu bakora hit ikabahindura. Mbega hit muri ibyo rero wese irashobora kumuhindurira ubuzima, ahubwo ari kugenda neza bukaba nabi cyangwa ari kuba nabi ukabwiza. Ni bibiri, ni neza cyangwa nabi, ikintu cyose ni bibiri. Akenshi wibono hajya ni ikintu kidasanzwe. Sadbi tuba dushika kuri zino ndirimbo kurakora. Mu mwaka uheze Sadbi yarafashe ingingo aravuga ati ngoma njani yisi kuraje, uraduhereza indirimbo ya mbere y'amapiano yitwa Je vais bien. Barundi bakunze umaze kuduhereza amahiti menshi, amastile atandukanye. Kubera iki Sadbi ku mwaka uheze kuduhereza style y'amapiano? Abantu benshi ntibakora amapiano ngaha muri gihugu tuva. Kandi je amapiano nahora ndazanga kuzikora. Kugira ngo nashaka ngo guma create ivyanje, kandi ivyanje abantu bata ibyo dukorera ngaha abantu batabifana comptel bikundira bijya byo hanze. Dukora nka biki. So nahisemo kubikora. Si music real, ni hits only. Ariko real music and good music abantu nibayikunda cyane kuri iyi si no munsi. Bimenye ko bimeze. So ugizanye indirimbo nka tunakujaga kwenu Je vais bien. Ni indirimbo ushaka kumviriza internationally. Ndikata kubwira impamvu je nkora zije ndirimbo rero. Umvise Fagela Chuma ni international. Umvise Christophe ushaka umunsi Christophe avuzwa East Africa. Wow. Sasa
bisigura yuko abarundi bagomba kumenyera kandi bagatahura yuko fise vision z'ahandi kandi nkabashimira yuko bamfashije cyane barandishikana ahubwo uba bashikana ahandi rero cyo gituma ugize critique kuri Facebook canke hehe je ndiko ndakora akazi kanje avec profession nzi ibyo ndiko ndagetinga ndakubona kuri someone ntegeza ukereye kwiga no kwigishwa ya ibintu bikomeye cyane. Sadbi indirimbo iraje yitwa Krisese, indirimbo iri kuravugisha abarundi benshi cyane kubera iki Krisese kudukarukana mu bintu by'abana ariko ugaca tubwira kakana ve musozi tatu ve musozi zinwa bakire you know that bro urabizi bro hama Krisese ni abana no yego hama my account irakonta kita like ndaririmbiye a woman ni indirimbo iri muri generation zitatu when I see I'm slow down account irakonta bosses Irias and Vemuso and kita is about love generations jeunes and Krisese c'est pour les enfants wana bato like now you know rero nza gukora chaque 5 ans nza gukora indirimbo ihurumbirwa n'abana bato kugira ngo generation ikure hari umuntu yambwira ati umvirize ijya melody tisabira amaze kuba umuntu wayisoweto ewana yari yamaze kuduha kabisa kuri melody dasanzwe uri kurakora indirimbo Krisese wari ufise inspiration imeze gute Sadbi? Nashaka gukora ibintu abandi badashoboye nta bandi barundi bashoboye gukora indirimbo Krisese gerageza try baririmbye barabahaye that nsumvya viewers ariko ku bintu nyene by'ubuguruguru you can't bro team the club but tell you can't I'm telling you can't team the club ndakubwira wallahi ntabyo mbishobora bo buri muntu wese nishashoboye mu babayire ko da black so ireko da black wese nje nashoboye jeshoboye bijyaro ushoboye ibindi yego ni indirimbo irimo amajambo ariho hamwe ndiko ndumviriza ubwa mbere nkiyumva kiri audio n'ubumenga ni Espanyol ariko bo kita in my life urakonta when I see him slow down my account irakonta Krisese nikikupata beba ando taimwaga dada yaga pupu ni ndirimbo iri mu Giswahili iri mu Cyongereza gikosa ijya ndirimbo kubera kuyimilanja n'amajambo rimwe na rimwe ugakoresha flow umenga ni Kilatini umenga ni Espanyol uri kuraririmba kumbe ni Icyongereza trying to kuvanga ibintu nyine bituma abantu baba impressionné ça c'est quoi impression nicyo umuntu aba needing abashaka muri business yari yose iwe woke ni impression ndabizi uraza aho ubona impression wewe hajya kuri YouTube ugabona ati reaction impression likes viewers average Sadbi imisi yose bishika kamera nk'unuma ariko imisi yose akamaza akubita comeback iteye ubwoba nama ndabivuga umuririmbyi wa mbere bashake bashavure umuririmbyi wa mbere aduhaye clip iri professionnel mu Burundi ya mbere ni Sadbi waduhaye amaklipe menshi cyane mu ndirimbo kandi meza y'ico gihe ku rwego ni Roriro ariko Sadbi yaduhaye clip ya mbere iri professionnel ifashwe na kamera iri professionnel iri mu bibanza bitandukanye mugende musubiremo mu ira bitwa Feel Love aho ndabeshega Sadbi ibyo byose ni ibihe papa uno munsi tuzaniye mu bindi bihe ibihe bituma usubira kutwa impressiona tukumva ko ivyo abo muri Soweto baririmbye ni Bujumbura tubishoboye ahubwo je Imana irankunda yiri bimuto inyihero tu nyine tubujanje tungakora ibintu abantu bagatangara ariko kubera ngo abantu baba bangwanya ari benshi
Imana ikamwomeza. Hari intambara ziboneka n'izitaboneka se bagwana nazo Nyinshi cyane gose bro. niza Yeah bro, haha zimbana nateye imbere cyane gose kugira ngo mpafise. Ariko ibyo mfise ni ibinyene ndashima. Ariko nyine intambara nizibura mu buzima bw'umuntu ari we wese ako ateye imbere. Ako nje maze ari nyinshi. Kwenda umustar. Kuko abantu benshi bambona nababona abona ngwanya ndicenda joro soye ngoma ngavuga ati nurukato bono ubundi akangwanya ari Belgium canke Australia namuzi nazi why ni ubwo buzima bw'ubustar gasanga ngwanya intambara nyinshi zitandukanye usoye indirimbo ntibakurabira indirimbo nta challenge bagukorera ako uziko je ari abantu naho sora indirimbo naho sora indirimbo imeze gutata challenge bonkorera atarabafana yene ariko baramujye mutumwa bwa sora barundi yasoye ikintu gikaze reka tugishigikire tugihe views hatari ku buryo n'abandi nibaza bakabona ati tukababwira ati iki kira representing our country indirimbo iririmbye neza amapiano kiri sese ifse mastering nziza ifise na viewers ariko when you came there ukaza ukabati yari ifye viewers Burundi abustinze uba urugisamburirako ugacugenda ugaca wemera tiye bana uri ryaho hakurya ni warenze kabisa uri Murundi wacu kandi we urose kabisa zorunchako ngaha na Ferrari sinzogukira reka twese tu bife. By the way, your mentality si fresh. Nabonye ku munsi wejo bavuga ngo Sadbi yabusinze ngo ndibuve kuri 300 ngo igiye muri 900 800 nivyo babonye indirimbo iri hit vraiment vugisha ukuri indirimbo n'umwana vraiment ngiyanga ari mu ndara aririmba East Africa bategetenge bapostinze challenge how uvuga ngo na postinze yagize trending Sadbi urakoze indirimbo n'imupira muri South Africa uriko natubwira abantu bariko baravuga ngo urumva ngo YouTube biki ukafise subscribers midday song of city Champuru ni big name bro. So muziki niba urabira kuri subscribers canke viewers kuno munsi viewers ni ikintu gisanzwe sana indirimbo iraje feedback ubona zimeze gute feedback kwanza release yayo yabaye audio ndashaka ntumira abaririmbyi barabingi n'abaririmbyi mpuzamakungu no munsi basohora indirimbo usoye kera twasora audio video kugira ngo tugire impression viewers ariko sivyo no munsi urasohora audio ukagira promotion kuri TikTok Instagram n'ahandi hama indirimbo ikaduga bivanye na promotion wayigiriye hakurya. So indirimbo kwakigwa deja ni indirimbo narihiye promotion ibyo abantu n'abasabaririmbyi bagomba kubimenya ndiko ndatanga de secret que ku buryo ushaka kuba muri kazoza umva ingene bikorwa nta giturire gihari ku muziki ni promotion abantu baratanga promotion. So nara promotinze my song ku rwego rwiza ama indirimbo yarakiriwe neza ku rwego rwiza mu Burundi bivanye na petit promotion nagiriye ngaha na promotion na petit promotion nagiriye hanze. So bategeza kuyakira neza kuri indirimbo nziza ariko narapushinze nanje kuri side yanje ko nshoboye. So icyo saba nuko abantu bandanya bagapushinga bakageza aho ngeze sindota magarika gupushinga ahubwo umu diaspora wese mu Burundi wese ari hanze iyari afatiye igikorwa akiri ku bari wese abwiye ati voilà raba quality dufise. Je suis sûr que na namba na quality byose bimeze neza tuzobasha natwe ku expandinga no kumvisha umuziki wacu amahanga ko umeze neza. Ni indirimbo isohotse mu gihe imbere yo kwisohoka Sadbi n'umukunzi we yari yafashe vacances baja kuruhuka muri Sandton Beach.
tuvuge ko Ben Nice ari mu blessings kino gikorwa. Ben Nice ni blessing yanje y'ibintu byinshi because nahaye umutima, okay, nimwe twagiranye byinshi dufitanye umwana, mba numva ko kuryoherwa no kuba free no kuba n'amahoro ariko kuba ndi kumwe nawe abana tusa. Hari abavuze ati bakundanye imyaka myinshi kuri kisa badakora ubugeni nta ndoa. Ubugeni ni sinye yo kwerekana yuko wateye intambwe uvuye ahantu hamwe uja ahandi. Ibyo ni ikibazo cy'umwanya na decision. Nibaza yuko nitwa decida abantu bazobyumva babimenye kandi babitahure bamenye ati Sadou yakoze ubukwe. Ni utaradesida ni Ben Nice utaradesida. Ibyo tubishire muri privacy kidogo kubera yuko ari amabanga nyine, ariko kuri nje numva atawundi nobana nawe atariwe. Okay, so bibaye byo ba fresh cyane gose bitabaye naho poatu, ariko nzoba nabuze ikintu nishimiye kandi nifuza. Wow. Ayo majambo kweri gutarayandika mu ndirimbo. Ayo majambo kweri gutarayandika mu ndirimbo ga Sadou. Maze kwandika nyinshi. Hari inspiration warose kubera Ben Nice? Nyinshi. Nk'indirimbo yawe? Nyinshi. Imwe gusa. Tumuramutse wa mwana nkunda, niko tugenda twishima tuje mu kirori kwa Big Fizzo nyene urubanza dushitseyo, mbega umunezero, mbega ivyishimo, baduhuriye hamwe n'inshuti, hamwe n'inshuti, turashimira Imana, ushimira Imana, turi bazima, shimira Imana. Wow, ari ibintu bikomeye Sadou. Lead vocal nakunda kwemera urafise ka lead vocal sounding neza, irimo effect naturel. Asante Sadou. Mu bisi y'abantu abantu badakunda urukundo rwawe bari baryoye mu Sadou bavanye na Ben Nice. Benshi. Hari yasubiye muhira. Benshi. Muri kore cyari byagenze. Muhira. Nguvuga ko twabanye na Ben Nice tugira tubana. Hari waryohewe ngo bavanye. Hari habaye iki? Ko batatubona bakumva ama news ni ko tutari kumwe, ariko je sinigeze numva ko tutari kumwe na Ben Nice. Ariko we kumbuga ziwe yarandika ko ibindi bintu. Nkawe maybe bishobora kuba ari expression emotionnelle ziwe, ariko kuri nje kote yanje uko urabaza interview nibaza ko ataki wawe nandika. Wari wabaje umutima wawe? Kubabaza umutima ni ikintu cyo gukingirwa, ndawukingira cyane, kandi nawe nimba nyumva ntavyo akora ntazabikore. Wow, vya bintu birakomeye Sadou. Ibyahe papa, vya bintu vy'amapenzi. Urukundo rwamyeho ngo rutugize, twakuze twavutse kubera go, ariko sinibaza yuko muri izi generation urukundo rugikomeye uko vyamye. La plupart y'abantu benshi no muzi tugendera kuri culture yuko tugomba kuvuka, twege cyane aba generation ya 90 80 hariya 80, c'est pas compatible n'ubuzima n'izi generation z'ubu, kuko hari ibintu bimwe zirya generation zidatahura zidahuriza. Ama generation za 90 combien zabaye éduqué kugira ngo ziforme ama mariage, ziforme urugo, tout ça, urukundo rwubakiye kuri amour seulement. But no musuraza kumva ama interview menshi bakobwa bagubye ati hauna hela usinisogele, udafise amafaranga go. Urukundo rwubakiye kuri money, there is no emotion kandi ihari
abana generation zubu kuri zubu zirazi ngene bakundana ni bite apana gukurikirana cyane nk'abavyeyi ni sava twakundanye ke twahuye papa peja agenda gahura n'ubundi nibisanzwe kuri generation different generation za kera cyo gituma ta mwana wuboja kudraga zo kwigura kwa Bell Nice nyene Bell Nice n'umwana wubu nawe nyene ari different tu wow warafadise brother sinavuze bose c'est true love why kuhangayika yari je umaze kumva aba girlfriend banje bangahe nzi nka batatu ni babiri nderanzi batatu nande so bavuga kuri kamera Sadbi ni Fiona sije ni indirimbo dia sije ni indirimbo Audrey stability yanje ni nayo source ya success yanje gushira umutima hamwe ubwenge hamwe amaguru hasi tiba biroroshe gutora ukunda umustar mu rukundo nta bustar bugomba kubamo ariko burakora kenshi ku muntu agukunda cyo gituma wanje nandi nacenda mugira umustar tu kumara kakana ati je sino mudiraga sino mufukamira sino kora iki ntizina fise biratandukanye mu kintu cyose yukoze kosa ukabona ko wayikoze urinda kugihagarara ngo ndumutegetsi ndumushehe ndi patiri mukuru ndumusatbi ibyo byose ni nothing imbere y'Imana igigongo n'Imana yakizanye yatugiye ijambo ry'Imana rivuga ko dukwiye kubabahiranira tukanagisaba we are nothing imbere y'Uhoraho you know that ni satu babivuze peut-être nibiza kumvikana kimwe ariko turi something imbere y'ubundi ariko hari umuntu naturenza ari ikintu kiturenze tugomba kugendera amaguru hasi rero ngiye ngo bya Satbi simba ndakumva keshi ndono yemera rabizi ndakagaho kiyemera papa kubi ariko kugendera amaguru hasi yemera yo bikenewe harimo namwe ngo indirimbo ndemeye yo source d'inspiration bari Bell Nice bari why ugumye kuri Bell Nice kubera Sadbi kenshi ntiyandika aririmba ivyamushike cyangwa yabonye ahandi hari kera ubu akiri ubuzima butaraza neza ubu nirimbira Vemusozi tatu umva nshaka happy nimuzanire ibintu byinshi Sadbi muri kino gihe Vemusozi tatu kwiraza dushimira abantu bose ubu nyene bakora ikiganiro bagiye kuraba Vemusozi tatu indirimbo yitwa Kirisese by Sadbi Sadbi turi mu gihe ku munsi w'Imana uzoboneka mu giteramo kimira kamiliyoni turi mu gihe ufise programme ndende y'ibiteramo mugiye gukora inyuma y'indirimbo ni indirimbo ishitse kamiliyoni ku munsi w'ejo muri conference de presse yavuze ko abadivyi bose b'abarundi bifuza gukorana nawe nabo nyine bahawe ikaze bega Sadbi gukorana na kamiliyoni abarundi bahave bitega kuhurira kuri stage imwe ko bishobora kuvyara umuziki mushasha uramuzi kamiliyoni bro abarundi ni batanga agaciro kwe urazi Double J nakiri ko bakoranya na kamiliyoni uramuzi kamiliyoni big name in Africa inspiration nyinshi z'aba Nigeria bakubwira ko bazikwiye ko kamiliyoni Fally Ipupa n'abandi benshi so rero iyo chance murayironse ikintu cyata ariko mwibuke ko harabaye ronse ariko abarundi bifata minnego babandanya kwifata minnego n'ibintu byatari benshi barakunda umuziki wabo bakabiha agaciro kora abantu bamwe bifata minnego so rero na kamiliyoni ari ikintu gihambaye cyane nifuza kandi cyari ko bakishikiye wow yaga Sadbi ugiye kuraba ukaraba style za kamiliyoni na style ziwawe uri umuntu ahindagurika guma uhindagurika haba mu style yawe yose gukorana na kamiliyoni bishobora kuvyara iki Sadbi en featuring avec kamiliyoni bishobora kuvyara iki ku muziki w'u Burundi ikintu gihambaye kamiliyoni uziyo byase ko yisumbe
audience yose ya Chameleone ahiri ikambona Wow. so ni ikintu gihambaye Chameleone bro iyo chance kabisa nk'ironga ryawe upupu Zadmiri kuri atubwira ibi Samira atanguye abarundi bakwitege kwiki mu gihe indirimbo yaheruka wari watangwe ama tour ukaduhereza warakoze ibiteramo hatandukanye haba muri no muri sud abantu bitege iki kuri Chrises hari tour uri kuri duteguri kubera ko yasohotse muri sama abantu baba promoters bakora ibiteramo baci babica hamwe bamaye show nyinshi cyane ndi bucket ahantu hose kurikirana imbuga zanje ushaka kubona cyangwa guguza muri concert ndimo imbuga zanje ziriho ama concert menshi narasohoye list y'ibibanza nzokoreramo concert zitandukanye ikaze duhereye kuri le 20 aho kuri show ya Chameleone le 2 kuri Chibitoki Summertime le 3 sisi wenyewe urunani le 15 Kigingi Sama Comedy hama le 8 Assurance Big Tamba Big kumutwenzi le 6 Trimuyinga tuko turashwaya guza hose Chrises abantu bazgenda bayumva bwa mbere azo ari first performance ya mbere bazabonye Nina Sadbi umwanya n'umwanya tubona imisi yose ataduteguza aduhereza indirimbo umwanya n'umwanya ishobora gushoka ikaza araba featuring haci imyaka dufise twiteze indirimbo mwakoranye na Harmonize ufise ama featuring y'abaririmbyi mwakoranye bo ku rwego rwa Afrika yose utaradu haburi kugira Sadbi aduhereza ama featuring yaba ayava mu za Nigeria haba no muri East Africa abarundi twandanye turyoherwa hamwe n'abanyamahanga babona ko idarapo ry'ubundi ko raduga biciye mu gihanga gisabe ngire ko urabona ko mu myaka 3 iheze mu myaka 3 iheze twahora dusohoka twagira ama collab turabibona ariko ubu biratugora gato ngire ko sabe ko leta dufasha natwe abaririmbyi tukaza turaronswa akadolari tugakeneye kuko akadolari kweri niko gakingoye kugira ngo je sohe gukora collab yawe ndagafise mba nagiye cash ariko birumvikana rirakena sijeje ndaribura twe ni benshi tubibura hamwe aho bari possibility kubera ko turi muri tourisme twege turagerageza gusohokana igihugu na image y'igihugu twosaba ko byiza bitworohera kutaronka dollar nk'ubu ndiko ndayirondera ngende ngorane collab bongo biracyangoye rero nubafasha tugakura collab arenze dore ko twifasha twege mu buryo bwacu tukakwishoboza tukagerageza ko dushoboye kose kugira ngo tuzane akazi gahishiteke igihugu rero support turayikeneye turi mu gihe abaririmbyi mwaba mugenda z'akazi baheruka mu rugendo rw'akazi mu gihugu cy'ububirigi hari mu mwaka wese mu gihe tuzi ko ari abarundi bakora mu bisata bitandukanye haba ubuzi bwabo cyangwa igihugu usanga baje hanze bakazimira nibwe muragaruka umuririmbyi aragenda akaja hanze agakora urugendo rw'iyo akagaruka mu gihugu cy'amuvyara mu gihe abaririmbyi bari abantu ba mbere imbere y'uko ibiteramo biba bavuga ngo bajya ntibogaruka ku bwawe ubona mugiriye zino ngendo bivuze iki niwe butuma mubwira uwundi murundi ukijanye no gukunda igihugu ku ruhande rw'abandi rwo gukunda igihugu ni byiza umuntu ashimire cyane abaririmbyi bose bagiye twagiye turagaruka ku ruhande rwanje nivugiye je gahunda yanje kweri imva yanje ni hajya ku manda kandi nta sima ntaki nuduti hajya finish ama memory menshi kuvuga ko zofiri iwacu kandi nta gahunda afise ngo yo kuvuga ati ngicanye reve zo kuba ngo mukire cyane afise reve nyine yo gukora amateka amwe narashitseko ayandi ndacyarondera rero ntago mfise igihababo urumva ntabwo ufise igihababo gute Sadbi ntukirabe ivyisi tu inyishu nayitanze hari amajambo amwe mu ndirimbo
abantu benshi bumviriza mu ndirimbo kirisese ntibatahure hari ahantu havuga ngo Skartini awe Sabaweli Skatini awe muntu wa bantu batuzanile famoso sitatu Sabaweli Sabaweli kisigura ndifuza cyane expression urumva ni expression akabiryoshe aba Skatini nukuvuga ati uyu mukobwa ari imbere uyu mukobwa arenze bose muntu w'abantu elle est humble ni umuntu w'abantu batuzanire famoso dusangire nawe zitatu zose wari umwomore you know girls bakunda ibintu biri Lexus nyine bitesa chuba nuruni mugwaye ni igikosa igikosa ni kirimi nuruni mugwaye kwa South Africa Zulu wow ivyo vyose uriyicara ukarondera kugira ama recherche ugiye kuraba nje ni cyanga ni gake following algorithms i Burundi ariko ndakunda following algorithms za hano ushaka kuviza bisigura ko Sadbi yamana target turi mu gihe mu misi twabonye ikiganiro ushikiriza ku kintu kijanye cy'aba promoteur ba profita baririmbyi muno muziki w'u Burundi hari aba promoteur ba profita baririmbyi bon bari bahari gushikaho tangura kubiyama batanguye kubivamo indirimbo beautiful ubwa mbere gisohoka wafashwe nk'umusuma y'ivyo DJ Paul mu nyuma nawe utanga ukuri je nago ni narenganijwe narahuje Polenda muza n'abandi na Medi amajya ngo niwe yambujije nawe ibyo sibyo ariko nawe arazi ukuri ariko Sadbi abisha kuvuga ndibuka ko DJ Paul yaheruka kuvuga ko adashaka kuvuga iby'imuziki ya famille yavuyemo babigiye inama c'est bien que tumuha amahoro ko ibintu yavuze ko yabiretse ni sawa je gusa wagerageje kumpuza na Medi yitwa Aino hama je twahuye na DJ Paul aharuka ambwiye ati nako ndamubwiye ko ngiye gukorana na Medi sumuntu afa gutanga collab cyangwa se umuntu yafa gutanga kabisa niyoza ko umuntu afise collab nke ariko je Medi twarahuje ambwiye ko yankunze kuri satura amabafle ambwiye ko twahuje kuri satura amabafle hama ambwiye ati sat genda muri Tanzania genda gusangayo hama politiki yakora murondera Medi kukira bakorane concert bon singine yavyumvise cyarampamagara ati sat ego mbuje ndakurira byose okay tugende sawa ndavuga ati ujya ari abantu beza bakibaho kweri itikendege icyo gihe nyene tuva gusa sinari napaze kugenda jeudi tuvugana na Paul Dimanche ayindege naciye ndayikore ndakoze ibindi nkenkoresha aya Paul ariko je Paul muri byose nari napanze kumushimira ndamushimiriye ku radio ndamuvuke nsore n'ingoma avuga ati Paul you are the great man ariko mu nyuma za kumenya yuko nawe bashaka kuja mu ndirimbo tunone by brother aririmba yaciye gusaba ngo aje mu ndirimbo ucuramuvugamo ije muri YouTube kandi ibe DJ Paul featuring Medi and Sadbi nanje deja namaze kwifata nk'umuri professionnel ibitaciye bikunda facilement so je turayifata 2 ans ushikaho ngwana naza nayikuye tayironga ndayisora ariko yavuga ko yafashije Sadbi yuko indirimbo bari gwiwe iryo jambo gufasha mu ingere ndabivuze basi nubwo abantu batahura ibintu ukunda bisiguye uba ari gufasha boni baza ko yari donadona ariko sinari kwanka ko abanye n'indirimbo iyo tubivugana before byose n'umwumvikano urumva sat ndagira ibi ama indirimbo iraza kuja kuri
channel yanje cyangwa ije kuri channel yawe ariko uvuge ati DJ Polly featuring Sadbi featuring Meddy sivyo okay je nshashira ko accord cyangwa mvuge ndi no ariko navuye ngana ntari informe n'ikintu nakimwe ça veut dire que yari arnaque dabesh koresheje so ribijya nyuma kuvuga iyi sujet parce que tu vois numere n'abandi ndagiye go DJ Polly dusomye imyaka dusomye byose peu importe byabaye byose nawe dukwiye kumuha amahoro n'abakaduha amahoro ndizera ko nanjye igituma nagiye kubivuga cyese nagiye kubivuga kwe niko yagiye chaque action muririmbye mukore nta cyamba imbere nka exemple kandi atari byo ndisubiye ko fan base yiwe n'abantu bamukunda kuko afise fan base batankunda kubera yagiye kumbeshera so rero no musi bijya nyuma namwe abajournaliste gusubira kubaza n'umuririmbyi wayo wese parce que era twiyamye avuga ati mwese shaka ko sishaka gusubira kandi gukorera mu muzika w'Urundi nabihevye natwe ntitubihebe tubivemo kandi ibe explication yanyu kuri nje no kubandi turi mu gihe ku munsi w'ejo uwo muza muri kumwe mu gitaramo Dr Jose Chameleone yashoboye kubazwa ibibazo ku bijyanye na DJ Polly we yavuga ko yari featuring ya Double J na Clip ya Double J ariko Chameleone akavuga ko atamahera yaronse we watubwiye ati DJ Polly yaragovye kunyarnaka birakwicira reputation yiwawe uravye izo sano vyiwawe ivyagushikiye n'ibiriko birashika mu minsi heze uhanurike abandi baririmvye urabona ko byankoze ko kuko deja ari show zo mu muji hagati ngaha hazagiye zirugagwa kuri nje ku buryo bagiye babimbwira ati wewe ni wagiye muri Barnet nta kibazo byo ngibye Imana niyipanga ungine umuntu bigenda umuntu abaho ahama iyo ni conséquence ya mbere conséquence ya kabiri reputation mu bantu reputation ibaye hasi impression mu bintu ukora byose biraba down naho kubara kantu kamwe byo umuntu acuruza ikaranga kamukubita karanga ziyo zikago kajya kantavuga Imana irakumva so je ni des points sensibles abaririmvyi bakwiye kwirinda nejo bundi nibize vyongere bisubire kuba kuko deja twe twarabaye akarorero deja sinda akarorero ke jenyene exemple yo ba Double J benshi byabaye ko sishaka kusubira kandi kuvuga izina y'umuntu reka dubihenga inyisho yanje hanyuma niyo my brother tumubandanye respectinga ariko ntumire n'abandi ndababwira ikizira kirazira gusuzugura umuririmbyi wo mu Burundi sibyo yaka kirazira gusuzugura umuririmbyi wo mu Burundi wari we wese wow kizire ndashobora gushibwa asanga hari umuntu ari umuririmbyi wo mu Burundi benshi ku mbuga bon ça kuki ubyunguka mwishi bon jewe ndabyunguka mwishi kadufashanye tutera imbere kadufashanye tu kidogo tutezanye imbere nico tubuze abarundi nico cyonyene nimba wumva cyonyene parce que turi ku ntambwe nziza y'aba muziki wacu ndiko ndavuga nugenda batumire kandi kuraba kugira imbono y'umuririmbyi yo muri 2030 40 50 mushaka ko azoba ameze gute aba artist nanga aba afana mushaka ko abaririmbyi banyu muri 2030 bazoba bameze gute mukuyumvira uko bizagufasha kwinova no kuorienta mind yawe ko muririmbyi ukuntu ushobora gukora ibintu kumufana ukuntu ushobora gufana umuririmbyi wawe turi mu gihe hariho ba DJ Khaled ba David Guetta tuvuge ko umuntu wese ataririmba adashobora kuronka indirimbo yiwe a featuring n'umuririmbyi gute nk'akarorero DJ Khaled arakorana na ba Justin Bieber
ataririmbye indirimbo ikabagwiwe ntiyumva ko izo ndirimbo zose ziriko uravuga mwakoze ushobora gusanga uwundi zarigwiwe ndasubiramo kandi zariguye gute yaririmbyemo iyahese gutanga amafaranga saha watanze umutahe ku ndirimbo muri loi ya droit d'auteur umwanditsi ararihwa uwakoze beat ararihwa ibyo byose bigaca muri speed sheet no kuvuga royalty zo ku mbuga za streaming zose ego basohoye projet warisha amahera ya projet kila kitu ariko umuririmbyi ategerezwa kurihwa selon na streaming kubera ariwe yanditse beatmaker akariwa kubera ariwe yakoze beat urumva je mu ndirimbo rero nategerezwa kurihwa bibiri ko naririmbye kandi ko nanditse tuvugisha ukuri katureke izo suje brother ntago nta muntu yonsenda muri naho twaje imbere y'amategeko muri suje yo kuvuga ati bunyonyezi canke iki ndazi ibyo nkora ahubwo ndashaka ndiko ndabivuga ngaga ndavyeforme n'abandi wanditse indirimbo umenye ko ufise droit nubwo wayigurishije 100 million nyene kuyiposta nyene kuririmba hagenda kayiposta ku mbuga ufise droit kandi no ku mbuga naje 100 million ufise droit kuri speech sheet yo kuronka loyalty hari abantu bavuga ngo baririmbyi ngo naho muvuga uko kenshi ngo baririmbyi bakavugira muri rusange ngo baririmbyi ntibashima ni kura gusuzugura umuririmbyi mu Burundi umufana arakwandikira message utamwishyuye akakwanga bro you are a superstar ufise plus de message ibihumbi n'ibihumbi akamufana akakwandikira 2 fois 3 fois ntumwishyuye akakwanga no umuririmbyi ari censé kwishyura message ariko post arashobora kwishyura ariko message za WhatsApp ntituba kuri WhatsApp ubuzima bwacu ntibuba kuri WhatsApp aho ushobora kunyanga kubera ngo zitakwishyuye I'm an artist bro ibintu byinshi tusa so ugasanga rero akenshi umuririmbyi w'umurundi yakuze avuga ati nimudufashe tuteze imbere umuziki w'Uburundi umufana agafasha ariko nawe agashaka retour basi ko n'umuririmbyi amubwira reaction aza kuri page yiwe basa akamulayikinga kuko umufana we abazi neza ati yes ndiko ndafasha nanje one day nshaka sat aze anyishimira ariko ivyo birumvikana but ntituba kuri ntufise ibintu abantu benshi twandikira ari gihe biba bigoye ndakuguye ko ndakwishyura bon tusa ni ibintu bitegeza gucika kuri kubafana no kubandanya bubaha abaririmbyi babo n'abaririmbyi bakubaha abafana babo umuziki w'u Burundi hataba promoter bakora ibiteramo vyo muri ville nka DJ Paul ntuzobandanya uronka amakonsera akomeye hari co utakaza DJ Paul mu muziki w'u Burundi DJ Paul yigeze afasha umuziki w'u Burundi DJ Paul yakoreye business mu muziki w'u Burundi ama agira exploit nziza iyo yibiteramo bi très bien organisé cyangwa tuje tuvuga iyo umuntu akoze ikintu cyiza ariko ari ukuntu igihe ya chapa yiwe umuziki wo hanze winjiye cyane ni wewe winjiye exactement na cyane so icyo kintu naho cyaba hari abaririmbyi b'Abarundi bagenda baronka des opportunités ni mesure tugiye kuri icyo ni balance hari vyiza nibi umuntu akora mu kunakora ibintu byiza so rero DJ Paul abuze kijingisa amakomedi raba kamiliyoni ntiyaje biraba
Cibitoke Summer Fest iraba, mfise concert munani zikomakomeye atanimwe kandi zo mu muji, natumiwe na DJ. Bisigura yuko guhera kuri histoire y'umuziki w'u Burundi, kuri organisation za CCF, kuri concert zakorwa kugira ngo bahimirize les jeunes de quartier, gusensibiliza ibintu by'amahoro. Icyo gihe cya 2001-2003 ariyo twabona ba Farias. Les concerts sont organisés par l'Institut français pour inyuma aharaje iyindi generation y'abapromoteur bize kubyo kubo babonye ubwa mbere. Haza abapromoter nk'aba Alphan Kisu, ba Happy Famba, bo organiser des concerts ziri exceptionnels cyane. Haza abapromoter ba Sultan, haza abapromoter benshi cyane. Nukuvuga ko we ashobora kuba agira ijana mu bapromoter ba promotiza umuziki w'u Burundi tukagira ngaha. Rero DJ Paulin means nothing mu muziki w'u Burundi. Yeah. But mwakuja nabivuze, nimba yarakoze ibikorwa ku nyungu ziwe bikagira inyungu n'abandi, ibyo nibyo gushimigwa no guhabwa agaciro no kuba recognized. The deep kuri organisation za concert ni bats arabishoboye, ari bats so abumva neza yaragize uruhara rwo kwinjiza muzika w'abanyamahanga mu Burundi. Exactement. Gute? Sinshaka kuvuga yuko yakora nabi, ariko yazana bamwe twe nadutware, iyo abandi baza bazana twari dukeneye equilibre kugira ngo umurundi ashavure, atangure kuzibira indirimbo mvamahanga, ampa inguvu nkore kirisesi yaho inguvu kiriko akore ari inguvu Double J yavuga ati turagushiza imbere wewe duserukire, turabona ko tubangamiwe. Nuko yari yabonye ati birakenewe kandi abo dushikunda dushima niba dushimira retour, abo mpango mantanga jewe ubundi aronga afata tama tegeza kuba hene. Ariko niyasubira kandi petete akavyura umutwe agasubira kubikora uno mwaka acifata n'abarundi batata batwareyo. Ariko ibyo sinje byo gufata ngo ngujija kubwiye umuntu cyo gukora. Rero ni par exemple ariko ndatanga ko yarasigura ati indirimbo z'abarundi nyinshi nizihitinze mu Rwanda. Nizihitinze zimaze kuzana iki? Warafise concert muri arena. Igihugu cyose kiba gifise politiki yacu, politiki y'ubworozi, politiki yo mu burimyi, politiki yo mu muziki. Politiki yo mu muziki mu Rwanda ni gutera ntibaterwe. Niyo batewe baterwa n'aba Nigeria, abanyamerika, urumva ni ibintu biri class, biri high. Alors kugira ngo bishikire nawe bikore utegeza gukurikiza yanzira, they use quality, nawe koresha quality. Uruzano rwago ko kuzibira koresha quality. Bien sûr ko icyo gihe umuziki wacu utarufise quality, many of us bagenda ngo reka kuvuza umuziki nyarwanda, reka kuvuza iki, reka kuvuza umuziki Tanzania. Bro, nta numwe yahagaritse umuziki ku isi. Umuziki c'est spirituel, ni ikintu kidafadika. Uri kurarota uvuze ngo nkagarika umuziki nyarwanda, but we urakora the way yabikozemo. Uyakorera muri the way we yabikozemo. Yagize quality, afise producteur mu akazi, afise okay. Nanye ndarondeye producteur akazi.
ndarondeye quality sample ndaziguze okay reka tugwane muri quality mu bikorwa ico nico cyo biratuma dutsinda si ya majambo si gwagwango canke iki no twebwe muziki w'abarundi bro in East Africa nawe turya bro uko on s'arrange mu producteur akora mastering akora avuza piano avuza iki byose wenyene ariko hanze umu master arahari umu master ku masteringa hari uvuza arugirane nukuvuga nous sommes très forts bivanye na conditions ziri un peu difficile dukoreramo alors twe mu Burundi abarundi bategeza kumenya kandi bakwiye kwiyumva ko dufite ubushobozi ahubwo dukwiye gushobozwa ariko mu gihe hari amahoro mushobora kwitegura ibiteramo abarundi baronsa akanya bakakurikirana imiziki yanyu umva abarundi batabashoboza gasata hari icyo abarundi batabahaye nta kintu kiruta amahoro ntacyo vraiment nibutse ingene ndi umwana munga Kongo abura amahoro na papa na mama nibuka sa 2015 ingene Leila n'umundirimbo iwacu narabishizemo akarira akabura cyo kugabura aho nkorera nkagenda nkangayika hanze je mbona ko amahoro ari ikintu cya mbere ariko dukeneye na education mu bintu dukora dukeneye education mu bintu dukora tubasi no kubaduha amahera turonka amahera ariko dukeneye aka education street agende yige ujejwe iby'ibiteramo agende yige gukora ibiteramo ujejwe kugura ibya YouTube mu Burundi mu gihugu agenda vyigire tu vois sat bien menye how to manage my talent ibyo gusa naco ibindi tuzobyirondera na mbere dusaba wow tumaze dusoze yeah kudoka kapira gatoye ka Christ dusoze Christ uri sweetie fiti my baby juicy aiwe sabaweli skatini awe muntu abantu batuzanile vemuso zitatu kita in my life urakonta when I see I'm slowed down my account yeah Christ oh ta iweza ta wedada bro yari ibintu bikomeye cyane ndari kubura Ampro nwari muri Empire Avenue ikibazo gisa n'cyanyuma abari n'ibyo bashasha muri Empire tubitege ryari imemu ni yankoreramwe impwemo impwemo ni yankoreramwe bashaka gusohora ibipeti nzobikora wow nuko se byari teka ridasanzwe duhurire kuri YouTube tubandanye twereka abarundi ko dushoboye indirimbo tuyikurikirane tuyisharinge hama tubandanye turyoherwa turi muri kirisese bye bye, sasa visula ushiro mushiro hushula none ndavuga ati bye bye, ciao.